ehuriro ryesurwe wetland restoration kandi yabebembirwa b'ekitongole kya NEMA hamwe n'aba district environment department ahabwa Mbarara district. Tiraho meetings nyingi twahita abantu twagamba nabo tabajangu besharura ebintu abamwe basharura abandi barimo kusharura bwen hati yanko presidential directive eri twija okwihamu ebibarekiremu habire hariho emirimo eyitubire ekiragire ekyebire neikiriza eyo kubasa korora mbisharara oyine permit ya NEMA konka hati ya presidential directive nayo erebire etugizire ngo turekeraho abo kuba president arebire ngo bisharara tubishishire munonga so nitwenda tubanze bisharara byagaruka mu buteka niko tubase kwikiriza eje mirimo nanga activities ezikwikirizwa mu bisharara nka fish farming brick making konke byo byonka nibiyikiriza wabo yine permit wareba nkegenje uko yombekeraho mu kisharara honyine inyendo y'ubuze wasuga umwana ko muri yegenje imvure kagwa amezi gagatahire genje umwana naguma burire ninga nafu amaju emitamwe n'emisere nibyo byakurwa ba NEMA mu kisharara cya Rubindi hamwe ndijo mibaze ya widmasti na neje ndijo yone y'imiliyoni mureba aha yitwashangare bakoze mu kisharara naho amizaga gutwagama go mu kisharara nigahendera gakoresibwa abantu nabwo icyendwara ya kansa neja kwija kutarahuka kuturugamo twaba tutabandize kwemereza ibyo binde biliyoni bikorwa. Ekisharara cya Rubindi ni kimwe mu bisharare bihangwe bisigireho muri Mbarara district kandi ni kiturwamentu 10 okurugera abe byo bahangwa. Ekisharare kikaba kiri kihango munonga konka habwa abantu ogumana bakingamo nibakitekamu amaju za toilet ekisharara hati yakigenzere cyacendera cyenda kwaho. Abwa TV West and Evans Taremwa Agacencwire.